aba Emra GH report so na the reason show gay ya TikTok YouTube na oye the reason show ni nasifo ebusua ye say sa branch we eye team legal wife member eba nyansa eba nimdie yemfa Emra enkasa se the Lumba court nsensem Maame Akosua Serwaa nsensem Odo BRONII nsensem no wo hwe ha wo no ankasa no ofaso handle sa ensem na enye obi na beka kire se abranti we very very knowledgeable si yampeke Emra yampeke court bi yencheche Emra ni mu eba obi entiase lay person entiase no the reason show one person bi a utie na woti enema bebre ase na ene woni NDK edinkomo wakasa akate across all angles now Lumba ejapade woni Maame Akosua Serwaa ejapade a eho nsem abe bebre o media no so no and the reason show evremu aka ensem bi which we making a proposal e de Maame Akosua Serwaa should in case some Maame ebefa afutuo no nensem okan no team legal wise ni bi ebe poni hu bi e de akire Maame no we taking the next action the next mover. I strongly believe say and maybe a ekoso osuma se no ebetima expose ebetima masane ma no ehontoma etimi apa ama enkonimdie etimi aba legal wise no akache na abusua yenko na yenko tie ensem a ene on NDK Studios enkomo etimi ekoso interview etimi ekoso between the reason show and the NDK. Bronika say it will never make sense. May make sense my yes say. Eye den na maami enu na ye nim say won ya yire ni ye ka kwasi ye wo yire pani ani wo yire ketwa na nka ni popo ne boni mu si ye timi nya atebuo bi fa yire pani dia na ka yire pani no kra na si ye te santima mu dia ye nim say wonu mom kra na timi ka timi call short he say ketwa ni timi nya bibi mfa yire pani na won nya di obetima ya afa no say nyina no sabiam mi amika say me kasa from experience me papa wo ware etumi ensa o papa ware say o kwari du miensa na no otimi ni omu nyina da o bia me na nakura de na edu no me na nakura so de na edu no ana sese unsu wa ware say aha me nya nduru ho nti okay won mo asa ware du no say ya na disika na awode na nam ai nti won mo sika no mo process na me ni say bi unibi yeah santi dia betimi awade bebre wo mo ware ubotom yeso bani so wabonku na kire wado aha nti ye customary marriage no wabomu na kire wado ni abomu a yenkote nkosrado yenkofo bi so o medomai nti ye kan enye so obi ba behunu na me ana so obi ba kire bi se wo no ye pani na woni bani say experience is the best teacher. Oh yes ye wo teacher nti no kura say me na free mu no ne yire bia nkota anko okopa na japade yire bia anko okopa no now the entire yire bia ntima okopa na japade so ware customary a wo yire ni to be obema no so nti na busi akobetumi atake ho in charge. And so today according to court ruling is about ye no kire ye say Odo BRONII o Maame Akosua Serwaa wo ya anga customary marriage anamwa yeah aha now say customary bia ne na busiafo na say take over e wona japade ya ne bedroom ni bibia ade no omunya sa ade na busiani pani be no so why ya sa ade no now say eye civil marriage eye BRONII awade ya dia enka eye oba no be mani ni wa oba no eye in charge of japade o ni bibia o busiani bia bi o to ni tumi o so na we samo say customary dia na busiafo na ye nhwe han say ba ko de wo ba just one number bi na ntiye kura ye nya sese wokọ ajafade a woni ni kunu ayeso ayese da bi member ho na no meti ye ni yese lawyers bi se wan mo musa tumi no se lawyer de odi bra woka wono obu atan etumi twira krata de ma obi yire se enko wajafade ye we so kura no man be na abonfo do so sei lawyer no otumi Emra be na lawyer no kwa kosua ya wono otumi timi re se otumi restrict obi any court na issue a warrant say preventive warrant say bia wo court what bench warrant you am say ya restraining on say men kwa how can a lawyer restrain obi from the properties na
yet home. Lawyer Ben also to me in home country. Lawyer Ben or no to be said. Obi who your family lawyer. Now who mommy restraining. Now who your court. Now yet home. So Sanyate intention yes see and say before no you can see you do brony be and more for see the emphasis it doesn't make sense. It will never make sense today, tomorrow, and the day I will die. To the sense say Nyansemu, it doesn't make sense. Emramu, it doesn't make sense. Culturally, it doesn't make sense. To the sense say who catch them say Emramu and make sense and ya court ruling say we bet me take it. Now court to this one now equal state standard. And then about enjoy the deceased properties. And to Mramu, it doesn't make sense. Over culturally, you say court to say or Nima dear friend, ordinance marriage. And Amamremuno, you say what you customary married. Now I had there Yaja Bakuno others who want deceased house. Whether Crown and Granny Mo and it doesn't make sense because and Crown Yansa yet won't baby. Ama we are protecting Crown. But young Koyan say, Baku enjoy now press you and acquires your work with ya. It doesn't make sense culturally, traditionally. So, enti adia kosono ada say empania ka say ye keka wanu hwe ye wusa sentua mu a ye betete o it might be say maame no ye di pani no ya keka ne mu a say sentua anamboa ne ye nsa na ye minu say ka akosomo ema no a sa akosomo ema ne bia enka eda no oba he no an sa da no an o take over ni kura japade ye no no tenemti sa wotia na mso ya say ye nyina yere sa so be ware na ye nyina tini ahwe di obetu afifio ba we ba ye ye ma me no so no ninim so watena bro church no wonte Ghana fo asi wo no say Ghana no ye no obutile wo bokọ dia I don't know na amana ba but say ye nyina to kumasi ye nyina to santimami na ye nim say ye akokọ ba ta bia ni ya tena wo project ba tu nyina ma na say ye kuna free and mimi kuna wo wa beta wo free na wo wa tek man kan wo fia mimi ni breye dabi sa no sa man e bi dia fia say wa kura nka wo sa ni ma wonu kura wa obebo enkofo pa no ma betre fio for on representation ni ya re anopa no wa dia kunya be si kwa ni fifi o ba wo wani mi ni ya re o be feel hit no betu nti ya say wa ma me na wo ne ni amre eye ma me say na de to so bio Lumba lawyers in the society. I said they are overdoing things. Society no and I said Maame Akosua Serwaa allow no everyone overdoing things. It seems that they are in charge like only a court. If they are no court, they can't have a different authority unless court will not grant one. But you know, no court has granted them say they can restrict other wife not going to their property. My God, it doesn't make sense. It doesn't make sense at all. So, yeah, meaning you will be fierce. Then so be a public interest case in internal airtime. Because as we make without any malice or any provocation, we are asking critical questions. Said, and them, why are they going to prevent other wife not to go there today? Pictures are here. One of the other wife no can go to Lumba in so factory because the day here wouldn't know yet. He said Lumba is so factory. No correct. Man, other party no to me here. Now other party no. Yes, you say other party no. Yes, man, public highway so. Ghana no. Ya say. What's bar? Ya can food you from ya can for chacha. You who say one so you be at the sebi. But I want the car say oba when you corner. Remember you going to hear cham. To mama. My depending on I'm so much can no more harsh say. A Syrian team. Would you be be but my boy yachia. Ye papa she could be me or persecute so guy. Sabay or Becana home. Inti, I did not say, we are poor brow soon. Ghana said, yes, now you did not trip your nature. Yo, Conabra. I did chat this near group them who cares 2 years, Nancosi, wow, over to an dear, and near my soul, any panafaco. Now ye buy a young Sabucrano. Police over ye investigation, that's a high, as soon one. Ye barricade you on because I'm so be able to keep you. Sapepe. If you know a bear man, you remember a bear what the man you know, but I put in a china. So you can't make a minute and make out you grow on a while.
me ba be pass se ba ko kwan promise me ko no afọ me ka tan kwa so akekani anamboa because yenyan ntia kran say ababa waketua na yenyan ntia say ase wa shinkrata ni bebre afrifie ho oyiwa ane ewi ase de we Ghana na bibia ye say bia so ya na asem wo honti enti me de me say ye say without any bias or any bias no then no kra no na ye pese ye bisa questions obi bia asem obi bia be kusa sa na say yesi nipa mienu ade ni a nipa mienu na aka echa ba ko no wait me say na wait me we asem we ye busa eche so obi ka obi ye work e busa ama ade na ba ko no ba ye de ono no ntimi nko ni kufie and why prevent them no so be prevent they should come out so be prevent ba ko no so they should come out and let us know sasa na tie dia ne na tai enye ntimi dia dia koso obi a otie kire bia opa de kura bia hwemu a wo hu se intention ni koso na nipa bi interest ebenya na nka wo ya tete wa na wo maami ya otie jama no hwe se dis nyama ni siko ene nsampa ye ka gu no so na ye kura be te se ye se ne yiri bi na poison no kodwofo so yiri bi a poison atinya tena ga eni papa ya tena fie ba ko entima me ka se nye no preda until 2024 na Lumba no esa aba be gina stage ka ya menti mu na mo ne tie no a na mo ne tie samo se papa o mutiri mu a ade no ma me ka se dabi Lumba ka kire dasa na yiri bi se wa na poison no ne ya tie ase akọ be se ye nyina tia obi ka se fudu hyehyia yenya be fe se kan ye ti do mani asa foforo bi obeti pakusa mini enei wakasa yie pa nyame nhirao amanfo nyina wakasa yie na wo de ese kasa de nyame de bo enei se wonua ba ne Akosua Serwaa ana saade wo yede ye na enka futuo be na ade be ma no ana enka de na ba yede aboa no we edi kan sabi obi jira ko da nyame de wo pe ni nchen de wonye ne mo yesu se society bia na say oye bofo a wuduru ba bia mo bia wa any style a wosi ana se di obesi akroko utu so on edi kan no enfo so ne bae sabi ye society ni tie no enya ba bia it is a broni kroma bibia ye mra no ye society ni ye en ye den atro akohwie adanse krum ni ye society eti sawu ye bibia so hu ba bia wugina na hu ye fa bi actions a ye control situation. Yes, society no. Adia ya odi akra na uja go bi jikwa yeti kasa nya odi aye enya ade be ma obi. Wona ya jwa de ko no, o be say twomo ba betu o. O be ka say wo hwa ma ne di kwa wi afa na be ka say ya odi a. Aha, ye society ni sa na ti ba elsewhere na me be enkura me matutu de me na asisi so no. Obi ade da 1000 years ko na de kwa ye ba be hwe be che enya odi a. So difference no. Yes. Ba ye dia no de ye be bu ogu so ka se na wo aden na wo ma na de ko ye ebi ne ye tia say ama maami fi say o protect ni kunu o di bu o ma ni kunu ne ya no for say aden no me kasa ne ewe wie na o se de sitie na me bo na say asapon ire so be kasa ye nso so wo mu asi aden no be gu ya asapon ni ma si ana no nte no so enu ni asema ye gina hey say ye so maami ni ye ayi maami na ade no me kasa adanse ye ni we asapon yire nti Maame Akosua Serwaa me na chi so adanse ye ni asapon yire wono so ba en say mi kunu me na wari fie bebre dia wo ye ni o to o musa me ni ya ku me say e krobia no duru ha asua say oni o moni yama we ye kan ni na wa ko tira buru chira cha ti kan of force no so de si ya ni me in the beginning no na ye maame no the move on as ko take no o ye omo uses omo na pt no omo nya no omo set the trap aya oba ko ha ge no ye na ne nsre nya abotre ne ye ntrase nya na manipulation but say na me ka say ye ma ku ya ne ma wo bedru no a ne kura wo bo omo no mo obi ya no o gina wo nim se wo ne dia na o ne nya eti say ne kura wo be fi o ne de ne niam nyina ha no e fa ki fi da ne de mu do bi o de ne ma bu ade e che wo busa wo ya wo so ya yire wo da da de wo no ma da ne so me ma da asi so sa de no ne so where sa de no eti ya ti fi oni are de obetu ni de won tu so eno ma anye enti ma mi na anye sa de no wo mo use systems and ye di manipulate systems no ena aya ye aba ya besra ya tin sa bese aba ko na bra na no mo toto ne ma etina fi ho on say we are saying and am biaso na mo hu so nti
you ono so interest ono so you so ni ma say ah na tie no free pity na so me ma anti me so me tia na de wo so de wo de odon pa de mu tra ba ni enti amo de ya wa ye sister adwuma na di ma ye ma me no bigini na adwuma no adi no awon ti se ndi aka kire no ama sam ne kan ye din ebi ne say wo ye se wo kokot yi ko ye na ania men so mo ko kan court uti bi kwa na abo fun wa me me kwa mi nyamra nim ni a lawyer for ati case bi nyina bi asa ne die ni e die rule ni eno so aboa asset a stage ama asam ne kan ye tene asam ne kan ye tene fi say sa high court rule no emun sam ne ba ye no asani ma bebre ama Maame Akosua Serwaa ama case no on the so be ko appeal court no be appeal no case no ne kan ye tin afi wasa tena say o ma sa hunu so woni obi ama Lumba ni kunu lawyers prevented based on the answer wa bonti say ya say me be ko ba wo ko ni kunu ni ko ja pade say ye timi check out anyina poma no say we ye no kra we ni papa na de ye enti minim de ntia unu ko ja pade wo timi ko na ho so ye be ma obesi oba be tina o kam say enko fie we minim ho na ye sa be ma no a be ma be no enti minim de akoso ama sam ne kan ye de say mi kuna film mimi na mene ne tia wade asin tie bebre na wo be hunu ko wo be ka say ma me ma wo e dia ba e dia ni fa be so be hunu na sabe ye dia ni hane kwa bring guest my fee dabi ye no fa ni kwa bring guest my fee enti sa wo ko ku fie no obi si wo no be block o enti say e bia say amagani amagashia ni ho agaho ye hu amagaho a chichidi so fe no mo jado do a ye din so na fe so pepepe en ye che wa ne ma enka ye be ma kra sa Maame Akosua Serwaa si form ni proof ye wo Ay3hu bi da wo kofie wo en obi abegina o say me ma wonko ni ya hwe kan fabric ye hunu wo mo a prevent Maame no but asom le kan ye dey say me bi tie me ni aga say Maame ni kofie ni say Maame nko ye dey yatie enti Maame ni ko na japade ye ni ko japade no bi so Maame npa na say ni pa ni wan o me enti ni dey na ya hwe awunti the moment na Maame no o stay back no ye empopot ni ye no na obi so e bia ne say boso ma hunu say obi so kire ya do bia o tell CEO wa ba na dwuma ai dwuma ni na so ya dwuma to prove a point sanity nti ya ma no mo ben no mo kan ne nkasa so je mo no wa je say wo ti Ghana delay system no so dia any system no betimi delay wa for so long o betimi delay wa for so long sanity justice delay justice denied possible justice delay justice denied na enai enti se na ye beda asore na se Maame Akosua Serwaa so asesa mrantie bi se wo musu bo urafie ni mu akwa mu bia bone so obetu sa na mo no we mrantie be bia ni ma se one ansan ni ma me kan ni ma ni ya ma we bia nya se bi okofa tija ni ya hunya we bia one ni ma enti minim che one ni ma ba ni fie a wo so ma ni dra what dia eno na se wo success wo take ye wo take sa move eso wo move ko ni fie aso ko tra ni fie ni ya ready o so ma ni dra what enya sa so ni bia ni ko ga fade nyina wo sa pepepe eti aso onu su move ko ni ku fie on to say ebusia no be tra se ye be de o no ma o ma ya che ga fade na ya hwe se de se kwa se kwa I go say there's no will enti nya hwe enya sa fo wa ebusia no be tra se ye ko che ye man ye de she na ga fade ama ne ye ne ya hwe na se sia no no wa da man tene de and ya onu wa interest onu so ye de no de next see but ukọ ani mu a bani se ye do sina ni mu a ye hunu be ma so no so fu so an tene kankan na odi ye ma me no won nya na bi se won ni na ha mo won ni na e ko plenty awon nya na bi sa na ye hunu they were prevented from Lumba or any group properties near Gadi because the Lumba we the one maybe ya catch the Japadi would be actually it is a won't be found sense you book as a Japadi and as a woman so amount for Sabra so amount for Anangua. You are right. You are right. Yeah. You are right. Minya wakasa ye na yamfa ba ko pempemu na afa yenye omu na ya nse wabre na afa kokoji wa home ya de enai mepese ubetuma omu akwantuom efu when it comes say support omu di mama na omu so omu asene se omu kunum bedi ye no sa sembe ye kasa ne kasa kire omu a
Jina Akosua Serwaa de atuni so ne unim de mu kasa kire wo mu a obeka na sei. We me da say ento oba bia no je say wa wade na oti ofti aburuchira edikan Ghana ye mra no ema wade miensa ba ko ye customary marriage aye abusua wade traditionally ena ba ko eye broni ordinance marriage ena kremofon so Islamic marriage ese emransi ya chusu ba ko enkotusu mi no chusu ba ko ebia wo ho mra now Sauko dodo na echusu broni awade e no ordinance marriage no as a broadcast journalist and in investigation me amaya no privately how Ghana you thinking when it comes to broni ni man say me can pay na atrewo ti asiasa awade na no kuna ware no e contract e na ware ti asiasa e contract contract ye do apa no do any GN science any GN ye another part odo e part or e my part. But the bone of contention and what the chance here, our friend, our deal, a contract. So when you be a sign, Nipania Gan and Nibema, none a sign. Chance here, and then the new home commander, I'm going to say. Or due to, or I really be said, a contract and Nabu, so a sign contract, no Gobenya Nanka, why you know, say, what you traditionally and as all has idea. He said, Meno Casano, Ghana for be free, Mamma be free, great Bemma, and okre okay ye me padika ka say be ma bia osusu say on pe bronia wade ne se waye bia kokotwam enko wonsa na waka say me betimi aye me pe oboata Ghana for me ma be adwen ne say ebra no otu kwan na obra ho no wo so no a wo wa so di mo no for better for worse one wife one husband na wonyini wie no asa fe nania bie afa no wo say wadi samfon into one pay eti opese o wari o say ko wari de sie o yes ape unye nyansani sawo wo fi sa waye ordinance marriage na opese o say ko wari a unye nyansani nyansa esa unye say esa o chat paper no because eyemra enipa bia o mu mbra bia no o ye basa eti say opese yemu a wo fi sa don sa ko to bronia bia ma wari ordinance marriage a twawo today so opese o ten ko no customary dia now na so ba ne beti ase de no man kasa dia asako dia tia de say wo hye yem crofo na mo ma ware no Ghana for me mani bebre adwini mu no obenya nanka wa ware di ope bia se be ma bia polygamous be ma bia e betia ware di ope but broni enam se won pesie no won pe ko ka ti no say me bi ko bi e ware ba ko sa wo na won pa no wa community na se wa divorce so na sa ko wani ba ye yem crofo no ya bin say ya pese di broni bia ne ho hye ye ne yem pe sa de na mempe Etimiti ai me say enforce nkoto broni bia ne mo ba be complain unya do za ko ubeti eti sa wo ye bema na wako wari ordinance marriage and what gets up so wari bio ube catch them maybe to watem it doesn't matter who you are and no tell me see Lumba case ya bra me tena kire me tini na msa na say Lumba ko wari broni awade na yeti yes agege so say obetimi awari bio otimi wari bio obetimi awo 3 million ba otimi wari bio sa na wa wutie me sana won so tie utimi ware bio ubetime kwatom prade e ko yin ba utimi ware bio entimi de mesre ye nuanom ba no emema no ma ware wo mo bronia wadi mo mo ncha se na mo investigate o ma dwen mo ankasa mo ye ma mo ni se de mo si manipulate ma dwen ne hwe na dwen se wonu no se ba bia mo bi o interest to continue let no one deceive you ma ba bia na da o en no do wu Lumba hwanyu mo bo ma Maame Akosua Serwaa na hwe nsem mo ka gu no so when is it Chama and what Chanamon? Lumba Ghana, Evo can say we Mami Ufia say, Mamina, a poison. 2020 for last 2 years, over no cocas and Yanamboa. No correct. And so I'm about Tiamacase and Sabia what ye and say, yes, in the poison, Wamacana. One way to wash out a bomb, a can the Sama Minda. It's about in ye. What's your broche? Now what a gun any chassis every did not give you. Officer want me out. Ye fancy ya Japadia my no what say because a Japadia way no under ordinance no busani bia mem. But what the Emma Kotana Ghana no kind ne customary behavior. I bet you more bebre or Ghana wa udru on be woku so tie the American. On be woku so your society no kura ni ho. And I'm somebody for you now with the same motive and
agenda ni ntino unya kamafo bia enti na cha se omumfa no kure ni asem no emma Dabi omo feelings omo interest omo tigi aha omo feelings omo be dia asem no enti amani nyansa e ka kire wo ye ba na wo ware a ba bia so wutie mi so be di matem so be ga de me say wo ware broni awade e mani ba otiri mu da so be ware biu enye sa akotwam Nemo sa wote say ye ya ware broni awade ne dia de betumi aware bebre se ma no epre no be na ho aye omo masem eno kura wo kan ye wo chat so e be boa wo oh no kura na wo kan minua me ye nyano ma na ntiase sese de mo especially mo tena bro kira che no e ma ni bebre ni nim mu kunu no mabagana omo be twi gware ware asie ko nim se bro ni ko otimi ni sa nkwase asem no ada na bibi ni ko betimi because ye cheche nkwase asem so ye cheche nsam fon so eti mu kunu no bebre akọ asie omo ware asie da omo bewuo no na bo so omo bebi na wo pia bia wo ba bi nsa wo kuta marriage certificate abusia no be ma be ka cho se o marriage certificate kwa ye nyentu afa obi bia wo ni Ghana ni aware sa ordinance broni awade no sa marriage certificate kokori so ye sa mpasa wo sign so wo signature wo so kokorem afa me ka secret bia kire mo enye ba bia ni asori bia ene ye issue marriage certificate mo wa eye legitimate yeah eda wo be kokon no lawyer chrono no o twamanso no obeka akohwe the authenticity of your marriage certificate say also for cro gina me eje wa no register that no license asori no a ko we ko gina me ye dondo no asori na e license that time eni wa omo no be twamanso ko si so be wu afi asase we so and me ka se mu ya kere mu o marriage certificate no make sure na wu se ba bia mo ye no eye ba bia na ye license asori o osofo o wan yo kore entisa sa mo sa twe be man yire de na mo sa men foforo enya sa etebi ube kai me na so ma ukọ e went to a wife e was Sunday man me da say akura ene wabre mia na me waye bi assist na me monitor na me frɛ wabre meja anu akwa mu nsuo na eyama huwa pa se Abusua nti ensem no na wonya bi a wuti ye no mesre se based on the wuti ye the NDK ebisa ye reasons explanations any idea the reason show enso edema ye no obetim agina so no ache wadwene e comment section nemom no ene your first time o subscribe e like e pia share ye ni ebeje ho yakra mo